Ljeto uz Antena radio. I to kako ljeto, možemo reći slobodno ovdje, barem kod nas što se tiče 35 stepeni Celzijusa, kažu meteorolozi. Prema nekom našem osjećaju sigurno se može reći da je više, ali kako god proći. Neka, hajde, ljeto je tako i treba da bude, a ja vjerujem da vi uživate uz ljeto na talasima Antena radija, uz naš program, naravno, muziku, sve ono što mi vama pripremamo iz naših redakcijskih prostora. Isto tako nadam se da ste se i vi dobro zaštitili, koliko je to moguće od ovog toplotnog vala, koristite dosta tekućine i tako dalje, a ako već odmarate na ovaj ili na onaj način, zašto da ne potrošiti neko vrijeme u ovom hladovanju uz čitanje neke lijepe i dobre knjige. Imamo čast, zadovoljstvo da vam danas predstavimo jednu novu knjigu, ali od starog, pod navodnim znacima, i poznatog autora kojeg ste imali priliku već čuti na našim talasima, vjerovatno i čitati neke njegove radove. U pitanju je Esad Kopić-Osmanović, koji je upravo u studiju Antena radija, kojem želimo dobrodošlicu. Hvala na pozivu, hvala na tako lijepoj najavi. Uvijek mi je radost i stvarno ste onako radio iz duše koji ja volim, a to se zna i po mnogo čemu drugome. Za one koji eventualno ne znaju, Esad je sa ovih prostora rodom, tako da kažemo, živi u Zagrebu već dugi niz godina, ali je i srcem, možemo kazati, i dušom, ali i svojim stvaralaštvom itekako povezan sa Bosnom i Hercegovinom. Iza sebe ima izdatih 8 knjiga, od čega su 5, da kažemo tako, iz edicije Hamajlija za Bosansku kuću. U pitanju su naravno ovi poezija, u pitanju su pjesme koje piše u duhu Sevdaha. Ovih dana je nedavno izdao novu 5. knjigu. Hamajlije za Bosansku kuću, knjiga se zove Merdžan Bosne pjesmom Nizan. Možemo kazati sad da je ispod čekića, ali tako? Pa ispod čekića, znači upravo prije 6 dana, mislim, ili 5 dana da je odštampana. 5.7. sam imao prvu promociju te knjige u Art kući Sevdaha, gdje inače radim promocije i tako dalje. Obišao sam par još nekih medijskih kuća, pa su malo pričali o tome i sad, hvala Bogu, sam došao, što bi se rekao, jako blizu rodnog mjesta i u najdražu radio stanicu da i tu koju riječ kažemo o toj zbirci. Doktor nauka Alenijul Kalajđija u pisanju o ovoj knjizi kaže u svojoj 5. autorskoj knjizi pod naslovom Hamajlija za Bosansku kuću, Esad Kopić-Osmanović na tragu prethodno uspostavljene poetike nastavlja u svom vlastitom jezičko-stilskom duhu, aktualizirajući specifičan duh tradicionalne usmene lirske, bošnjačke i bosanske poezije, poznati je pod imenom Sevdalinka. Uklapajući se u plejadu uspjelih savremenih pjesnika ove poetike, bitna odrednica jezičkog duha Kopićeva stvaralaštva jeste majstorska upotreba starije bosanske leksike, koja gotovo da oživljava stare modele i forme pjevanja, zahvaljujući vlastitim kreativnim postupcima neologističkog inoviranja, shodno zakonitostima savremene jezičke slike. On je to ovako napisao u vašoj novoj knjizi, koja izlazi pod izdavačkom kućom Sabah, udruga bošnjačkih asocijacija u Hrvatskoj, tako da je to jako bitno, znači da mene prate sad, znači u Hrvatskoj i naše sve udruge, pa na neki način i prezentiramo u Hrvatskoj to što se piše i kako se Sevdah gaji, tako da je to jedna dobra suradnja i sa Vijećem za nacionalne manjine i hvala velika što financiraju takve programe. Ova knjiga je ovako, kada je gledamo, jako bogato likovno opremljena, tehnički opremljena, jako lijepo izgleda. Štampala je grafička kuća Planjaks, je li tako? Ne, znači u Zagrebu je štampa. U Zagrebu je štampa bila. Moramo reći da izvrsno izgleda, a ono što je najbitnije, naravno, kada govorimo o njenom sadržaju, ona sadržava pjesme koje su pisane u duhu Sevdaha i na koji način, možemo kazati, nastavlja sve ono što ste vi radili u prethodne 4 knjige.
Pa dakle, to bi se moglo reći kao određena kruna ovoga do sad mog opusa od 1000 tekstova, da odmah kažemo da je 1000 tekstova historijski događaj za Bosnu i Hercegovinu i za književnosti, znači za poeziju, jer to do sad još niko nije uradio, a osim toga popravit ćemo i one neke tekstove koji možda nemaju tu formu i sve što bi trebali imati kvalitetna sevdalinka, tako da zaista ostavljamo ovoga Bosni i Hercegovini sevdahu u amanet nešto jako, jako čisto i lijepo i za reprezentativno za bilo kome pokloniti tu knjigu. Da onda kažem, znači sam lektor koji je radio i koji je napisao to sad što ste čitali, znači on kad je pogledao te tekstove, mi se nismo poznavali, on je bio samo preporuka, on je rekao može, rado to prihvatam, pa znači recenziju je radio predsjednik pisaca Bosne i Hercegovine Hadžem Hajdarević, glavni urednik je Ervin Jahić iz Zagreba, odnosno iz Rijeke, a inače predsjednik preporoda Zagreba, znači to su sve eminentna imena koja su znači svoj potpis, svoj obraz stavili, znači kao da ta knjiga stvarno govori o nečemu jako kvalitetnom i na ponos sevdahu i Bosni i Hercegovini. U svom predgovoru Hadžem Hajdarović za ovu knjigu kaže: razgovarao sam s nekoliko istaknutih kritičara i eksperata u oblasti sevdaha. Svi su jednoglasni u mišljenju da je autor napravio veoma značajno djelo. Upravo tekstovi iz ove 5. knjige već se obrađuju u jednom projektu koji će donijeti još novih 20 pjesama sa 20 različitih izvođača. Što će reći da ne stajemo samo na ovom projektu, nego projekat se širi, možemo kazati, i ove i tekstovi koje ste vi napisali se, da tako kažemo, upotrebljavaju. Ovako, moram te sad ispraviti, ali meni je drago da te ispravim, jer osjećam da se ti osjećaš jako ugodno listajući tu knjigu i možda čak i u nevjerci. Znači to sad što si pročitao je ga napisao u predgovoru Emir Ramić, direktor instituta za istraživanje genocida Kanada, znači čovjek prvi Bošnjak izvan Bosne i Hercegovine po ugledu i po nekim drugim parametrima. Tako da je novih 20-30 pjesama se stvara uglavnom tekstova iz te knjige i još nekih drugih, tako znači da je to u stvari projekat koji je zaživio već odavno i samo se sad nastavlja da se stvaraju nove pjesme na području cijele Bosne i Hercegovine, sve generacije su unutra, bit će tamburice, bit će saza u tom projektu, harmonike i to vrhunskih muzičara, svi su se znači rekli da daju svoj doprinos. Na harmonici za par pjesama će uraditi muziku, aranžmane, ovi isto drugih instrumenata, znači svi su pristali da rade na tom projektu od tog čovjeka koji je poduzeo, znači on radi mimo mene, znači on radi svoj projekat na moje tekstove tih 20-30 pjesama, ali obećao čak i do 50, jer mu se sve sad kako ga je krenulo izgleda da će biti sigurno 50 u dogledno vrijeme. Po onom što sam ja pročitao ove vaše pjesme, vaše tekstove, veliki je broj tu tekstova, nije to za zanemariti 1000 tekstova, treba napisati. Osjeća se tvoja izuzetna motiviranost za tako nešto. Šta je to što tebe motivira da pišeš ovolike tekstove? Pa kad bi se mogao tako izraziti, ja bih volio da moja duša, moje srce uđe u mnoge duše, mnoga srca dobrih Bosanaca, dobrih Bošnjaka koji zaista vole sevdalinku, pa da se malo vrate i onim pjesmama i da ih malo češće slušaju u svojim kućama i tako dalje, pa bi onda shvatili. Jer ja dnevno poslušam 20, 30, 50 sevdalinki svaki dan i meni je dovoljno samo prvi stih da padne na pamet, da bude malo drugačiji i pjesma izlazi za 20 minuta, pola sata, sat vremena. Nekad se desi da ne mogu pjesmu napisati, da i moram pisati u prekidima od 2-3 sata, ali onda je ta pjesma znači jedna možda i historijska priča koju ja sastavim, znači tu je vrlo različitih tema i tematika iz raznih područja, tako da tu je moja inspiracija, znači volim, živim sevdah, živim Bosnu i Hercegovinu i znači sve dajem sad za budućnost ovoga sevdaha i eto naše tradicije. Koja je budućnost ove knjige? Kakvu želite budućnost? Vi naravno krenuli ste i sa promocijama i sa
svime? Pa želja mi je, znači upravo kako je rekao prvi recenzent Hadžem Hajdarević, inače predsjednik pisaca Bosne i Hercegovine i predavač na fakultetu, znači on je napisao da je uživao, pa je onda ponovo čitao jer on ne može da shvati jer me nije poznavao. Ja sam znači relativno nepoznat za te visoke strukture, pa kaže ja ponovo čitam i teško mi je uhvati taj dojam da si mogao toliko se poistovjetiti sa tom prošlošću od prije 200, 300, 500 godina. Znači, želja mi je da se ta knjiga čita, može se u njoj uživati, a najljepše bi bilo kad bi, znači, babo, nena, djed, bika, roditelji posadili svoju djecu pored sebe, pa da kažu, sine, dijete, hajde čitaj ovu pjesmu, ovo ono, evo ti marka za sladoled. Pa onda dijete sjedne pa čita, pa onda kaže, a nane, šta je ovo, šta znači ovo babo i tako dalje. I da onda znači se dešava ta komunikacija da roditelji, da djedi bika uče znači malo dijete koje treba uhvatiti znači te neke izraze jer tu je leksika znači bosanska pjesma, bosanski jezik je toliko lijep leksikom da ne postoji na ovim prostorima. Ja sad razgovaram sa ljudima iz tog područja i znači u toj knjizi je apsolutno sve, znači čitanje, znanje, povezivanje sa tradicijom i znači nešto kogod bude čitao bit će sretan i na ponos svima i jako će puno promovirati sami, a to nam je cilj da mi počnemo promovirati ono što je najljepše u Bosni i Hercegovini, a Sevdah najviše toga sadrži definitivno u sebi, svoj srži. Gdje mogu naši slušalci naći u knjigu? Pa za sad sam, znači, pošto nisam razmišljao o prodaji previše, znači ostavio sam samo u art kući Sevdaha dovoljan broj, a znači mogu se meni obratiti preko društvene mreže i tako dalje ili na neki drugi način kontakte, a kroz nekih mjesec, 2 dana ako nas ne zezne ova pandemija i dalje, znači ostavit ću na više mjesta u Bosni i Hercegovini da ljudi mogu lakše doći do tih knjiga. Da, lakše doći. Listajući knjigu, naravno, prije nego što smo ušli u studiju, ja sam našao jednu pjesmu i ovako ti se slatko nasmijao i kazao, jesi li je našao? Pjesma se zove Ferman tešnju. Ne radiš ti to često, barem kada je u pitanju geografija, ne radiš često pjesme za gradove i tako dalje. Zašto baš Ferman tešnju? Pa zato što sam ja odavdje, zato što je Tešanj moja ljubav, Tešanj je i prva kasaba koja je meni u srcu i tako dalje. Volim u Tešanj doći, jedva čekam da se povežem sa našim narodom iz Tešnja i da oni shvate da sam ja u stvari njihov, da smo mi naši. Tako da ima nekoliko pjesama vezane za Tešanj kroz taj moj opus. Ja vjerujem da će onda doći vrijeme pa da Tešnjaci kažu hajde da pročitamo tog našeg Kopića što je moguće više i pjesama i knjiga. Pa hajde da pročitamo ovog Kopića. Jedva čekam. Pjesmica koja se zove Ferman tešnju, a kaže ovako: leti soko iznad gora Bosne, traži kulu da preda fermana, pa kad spazi tešanjsku kasabu, preda prvi ferman od sultana. Ferman čita, gazi Ferhat beže, selami vam tešanjski prvaci, nur ste dobra što o vama pišu, nek se grade džamije konaci, sagradi se lijepa Ferhadija, Han, medresa, mlinovi, škole, vakuf, aman, svjetla knjiga osta, nek se znade šta tešnjaci vole. Eto, to je ta pjesma koja se zove Ferman tešnju, a koja se nalazi u novoj knjizi Esada Kopića Osmanovića u ediciji, dakle, ovo je Hamajlija za bosansku kuću, a Merđan Bosne pjesmom niza. Boga mi, nanizali ste puno tekstova. Vruće, hvala tebi što si izdvojio vrijeme, što si došao u studiju Antena radija, predstavio ovu knjigu našim slušalcima. Nadam se da će oni uskoro imati u svojim rukama i uživati u ovim tekstovima. Tebi želimo naravno puno uspjeha i u daljem radu, još mnogo tekstova i lijepih projekata koje namjeravaš da uradiš. Hvala lijepo. Evo, ja sam sve naježio, tako si lijepo pročitao. To je, znači, mene dira sve što je vezano za Tešanj, a ti si to tako osjećajno donio. Pa eto, da kažem, znači, projekat nije stao i dalje da održavamo festivale Sevdahove na ovom području. Malo nas i korona sad usporila i tako dalje, ali ja vjerujem da će biti prilike za uvezivanje, znači, na nastavak te tradicije. Hvala na pozivu i uvijek se radujem i tu sam i za Tešanj i za Jelah i hvala i volimo se sve.
Gost studiju Antena Radio bio je Esad Kopić Osmanović. Mi naravno nastavljamo dalje sa našim ljetom na talasima Antena Radio. A za kraj ovog razgovora evo poslušat ćemo ovu pjesmu od mladog Ede Jahića, upravo na tekst koji je napisao naš gost, a pjesma se zove Stara česma. Najnovija pjesma. Najnovija pjesma.